Rais wetu mnamjua ni Corneille Nangaa, si mnamuiwa? Ako na uwezo yote. Alisema hivi, acha nibaibie kingine kasiri. Nauliza, mbona yali participaka kupatia Chilombo pouvoir ni kwa namuna gani? Niko naambia hapa, niko mobilisateur wenu. Ninasema il faut muiwe verite. Unajua Kongo haijiongozake, inaongozwaka na batu fulani. Sitasema mlishayua ale batu ndio waliombaka aseme no, il faut opposition na diriger. Ishalalamika Trandeza uipatie pouvoir. Mzee akalia akasema mimi ndapatia watu wenye bastahili pouvoir. Akamwambia l'ordre est donné, pana ile pouvoir kwa opposition. Akalia me hakuwa njia nyingine. Unasikia? Sasa juu ile colère alipatia kama mtu wa kupesa bakongole pouvoir. Akasema mimi nenda vala teni nikiwa niko soda, nikimbize ule mjinga mwenye nilipatia pouvoir mwenye haimerite. Unasikia? Jo mara mtamuona atakuya soit en tenue militaire soit en civil. Unaona kwa miaka yangu mie nilienda kufanya kisoda. Unasikia watoto ya Bukavu? Na niko na 54, leo niko na nilikuwa na 53 za leo niko na 56 za pesa. Nilienda kufanya kisoda juu ya kolera. Nikajifunza kufanya pompage. Nikajifunza kukimbia. Tukimbize machafu. Nipate raha. Kama nipate mikono kidogo. Nilipewa na mtu mwa pasteur alisema pouvoir bien de Dieu. Mais hii marao inaitwa toa kwa Mungu. Inatoka kwa Mungu. Na mimi naona hii anasema hivi. Kuona structure de base la population yote kinakuja kusikia maneno kuna hamu ya changement. Na changement mnataka iona. Lakini ile ma service ya kuiba itateseka. Parce que hatutaki mtu kutesa population. Jana niliona watu ya Meriba nakuya aseme banakia kutulomba ba chef liko ba témoin banakia lomba baende baanze kazi kuporo na makitansi. Bila vitu haviwezekani tena. Batu ya tourisme wanakuwa kila siku wapatie franc. Mateso. Bandugu wapenzi. Viongozi yetu wanaiwa tabu yenu sana. Hii tour tunasema c'est le pouvoir du peuple. Population tunataka ipumue hata ipate raha. Bandugu wapenzi. Muniambie makomersa gani mwenye alishakapata kredi ya kujenga hizi? Asili ni nchi gani? Kila kitu tunaimporta kutoka Uganda na Kenya. Est-ce que c'est sérieux? Na tuko na kila kitu Mkongo. Na bana profite vile banatutia mo division. Unasikia? Ukabila ijengake nchi. Soyo ini. Banyamulenge bakikamua maziwa walete Bukavu watutengenezee mashanja. Na shetu tukomalisha. Sikia. Unyakiri banakomanisha kama ndizi. Tubabebe kule kwao tuseme Banyamulenge na nyinyi mjifunze kukula ndizi. Ni bongo? Bavira bakileta ndagala, banaleta la mikeke tuseme oye Wavira. Ni bongo? Balabala tunataka zitengeneza papa. Inapiga histoire. Ikartie kwa la mai.
quartier, acha niwaambie histoire ya pas une année. Nilikuwa mkimbizi, niko mpori. Regideso ikashindwa tia pompe hapa. Pompe inatumika hapa, mimi ndio nilipana na niko mbali. Mimi ndio nilitumia Regideso mie. Kama Cherano kuko courant, ni mie. Courant nyebo wabigabo bwana mwe bigabo suka ni nani? Mie ndio nilimpatia kile central. Sasa tunakuya na tuko na maendeleo, koma sheba kunomani na tuko na maifasi yote tunaweza kosa courant. Unasikia? Ni vitu haviwezekani. Tunapataka madirija benye bajokipa na population. Unaniwa? Tunapataka madirija wa kutuletea siku ya barataka election wanakuletea chumvi, wanatudanganya. Unasikia? Sasa hii mjifunze kukatala. Sema tunataka intérêt public. Unasikia? Wandugu wapenzi, mkue nyuma ya AFC. Mimi naona mabijana mingi biko na lazima kazi. Tunazala watoto wanaga kufanya. Sikia, tulifukuza baskuti. Unasikia? Mina balomba hivi tulifukuza baskuti basema Lingala. Tulifukuza baskuti basema Lingala. Unasikia? Baswahili kuna nguvu sana na mnakuwa na decision. Unaweza nihurumia mwapuya FC muingie mjeshi, ndio tunataka jeshi ya intellectuel. Polisi ya watu walisoma, arme ya watu walisoma, kiongozi atabatuma kwa masomo kujifunza arme. Hatuna arme. Bajene, unisikie, chef, utusaidie tufundishe watoto wetu waingie kwa arme. Unasikia? Bajene, president akuya hapa, kordo atakuya hapa, batatia magari ku disposition. Tunataka babiana, Kongo haina arme. Tuko tunaenda kupiga Kinshasa, watoto ya Bukavu ndio watapiga Kinshasa. Unasikia? Unisikie? Bajene ndio venir kesho. Mfundishe bababa, mama, mfundishe watoto wetu mzuri. Kule kwa tenda mujeshi basifanye division, basigabulane bakweni, bakwe bakongomani. Tozao mbele baratata moko baba yetu itakuwa komenanga na tutaenda na afande Makina comme chef d'état major. Unasikia? Bertrand Bisimba atakuwa vice president. Unasikia? Au premier ministre. Unasikia? Vraiment mimi nawaza avec zile tete Kongo itaongozewa vizuri, hatutaona tena tabu. Bajene mujiarole mu arme. Benye banataka fanya universite kama baba hana uwezo. Muko babiana tatu munyumba. Baba tapata kazi ya kupapatia? Hapana. L'État itabaembaucher à travers l'armée, la police. Unasikia? Bukavu mimi nampenda yeye kisoda. Sikia? Unajua nini? Muko ba muprevoya, unaona mtenda teseka kule watoto wenu watasoma. Si vile? Sasa hii armée itabalipa mzuri, soda hata ongezeka kunyanyasa. Ulio? Bon, mimi na yasa hii kungalika shida kagere. Mais dans une semaine, mutakuwa na sindikizwa na masoda mpaka kunyumba. Akikuiba tunamfunga. Unasikia? Au tunamuua. Basi atakuwa education mbaya, ukomboa mpya. Ninasema population yetu mujishangilie kwa sababu tumepata amani.